tanihi n'winyi wa xitichi a teka xiboho xa ku na hina hi va xiphemu xa ntirho lowu xiphemu xa ntirho lowu ku nga nhlengelo wa switichi swinharhu swa nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga a Limpopo ku nga Munghana Lonene FM, Maspala FM na Thobela FM. Ni nga heti nkarhi ni vulavula na Sisi Rose Chabalala ku nga mufambisi wa minongonoko ka Munghana Lonene FM. Sisi Rose, nhlekani mamukerile ka nongonoko wa n'wina wa Afrika wa Vulavula. Nongonoko wa hina wa Afrika wa Vulavula na vayingiseri nongonoko lowu rhandziwaka swinene. Ni pfumelele ni tirhisa nkarhi lowu Khalanga ku vula ku nongonoko wa Afrika wa Vulavula kumbexani loko hi ku humesiwa tinhlayo lembe na lembe hi xitala amukuma ku minongonoko wa ku fika ka awara ya 12 ku fika ku va na leswi ya hi ngo godima kumbe ku va na deep hi xinghezi mara mhaka yo saseka hi Afrika wa Vulavula swi hambanile na leswi a hi trend a hi toloverise swona ya ti-rams. Afrika wa Vulavula i nongonoko lowu tirhaka kahle swinene hi wu vone wu tlakuka na sweswi u tlakusa vayingiseri hikokwalaho ka mintirho ya n'wina na ncindani yana ni mahlweni. Xin'wana lexi endlaka ku nongonoko wa Afrika wa Vulavula swe le mandleni hi ta swi bula hofisi ni vona se ni komu hi titiwa i ku lexi xi endlaka ku nongonoko wa Afrika wa Vulavula wu va na risima swinene i ku mi pfuna rixaka. Siku na siku hi kuma lava va kombelaka ku vulavula na Khalanga Mathebula kumbe incindani va kha va lava ku pfuniwa. Hi xin'wana lexi endlaka leswaku nongonoko wa n'wina wu va na nkoka hi ku mi kumela vayingiseri tinhlamulo. Se yo mhaka ni ku ni pfumele ni rhanga ni vulavula kantsongo Afrika wa Vulavula se na van'wamabindzu kahle hi ku komisa a ni la ku komisa na van'wamabindzu ku loko va navela ku tshuka va la ku mabindzu ma vo ma tiveka kahle ku nga ri ntsena lamayama ku fana na va umbedo ya jika hayi khona va wu vona ni sweswiya swa ti muxaka wun'wana wa ti-herbal switchers a hi ti koti ku tiveka ka Afrika wa Vulavula. Se mara i nongonoko lowu n'wamabindzu wun'wana na wun'wana wa lweriwa nongonoko wa n'wina Khalanga. Van'wamabindzu va lwela leriya hi hetelela hi ku hi ala kunene hi ku se swi vula ku hi swi ku to xavisiwa ntsena la se a vulavuli timhaka ta tiko se ya kota ku fika eka vaaki lava vulavulelaka tindzawulo to hambanahambana ta mfumo hi hlangane na vona namuntlha ku ta hi ta va kombisa ku n'wino hina Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene leyi yi nga kotaka ku mi bula na vaaki mi vulavula hi swilo swo fana na ti-service delivery hi xitalo mi kuma loko ku ze ku va na leswiya swa ku kombisa ku vilela hi vaaki hi mhaka ya vukorhokeri leswi hi nga swi hi xinghezi nga ku service delivery protest i mhaka ya ku vaaki Khalanga va va hava vuxokoxoko. Loko mo va mi ri na vuxokoxoko mi nge yimi ya yima anyangweni wa Maspala wa Greater Giyani mi ku miya kombisa ku vilelela mati hi ku Maspala wa Greater Giyani ha wona wu tirhanaka na timhaka ta ku fambisa mati aka Maspala wa wona kumbe Maspala wa Bushbuckridge sweswo Maspala wa Collins Chavani ku na timaspala letiya ta swifundzha ku nga tona ti tirhanaka na timhaka ta sweswa mphakelo wa mati na hinkwaswo. So loko vayingiseri va kota ku tiva ku hi fane hi ya kwini a swi nge olovi ku swi nge a swo fana na ku hi suka sweswi hi ku ya ka Munghana Lonene hi ya kombisa ku vilela ku tinqambi ta a ti hakeriwi loko ti tlangiwa ku ri ku fane mi ya kwini ka Samro mastwisisi mara hi ku ti tlangiwe ka Munghana no kombisa ku na laha mi faneleke hi ku pfumaleka ka vuxokoxoko mi ta ku mi ya ka Munghana Lonene mi ya lava ti-royalties ta n'wina ku ri ku ti-royalties ti hakeriwa hi yini hi Samro. Se a hi lava ku kombisa ku hi ri SABC ku vayingiseri na va kota ku va kuma vuxokoxoko ku papalata ku hi hunguta ku kombisa ku vilela loku kun'wana ku hetelela ku hi tlherisela ndzhaku hi mhaka ya yini loko vanhu va hisa library va onha patu va onha muako sweswi swi humelelaka hi ku pfumaleka ka vutivi. Mali leyi nga ta tlhe yi lunghisa a yi fane yi endla byin'wana vukorhokeri. Se hinkwenu va mfumo hi lowu nongonoko wa Afrika wa Vulavula hi leyi tabakgulu ya Thobela FM hi lowu wa Phalaphala ni chaya ku ti luma ririmi Chiko hi leyi se ma swi kota ku loko mi spende 100,000
mi kumanyana value ya kahle loko mi yi teke hi rikhombo ku tlula ku miya aka munghana ntsena ku tlula ku miya ku na timasipala leti hi xerhaka laha mi kumaku ku ha xerha Greater Tzaneen ha xerha na Phalaphala Vhembe na Collins Chabane ha xerha na Phalaphala amatshan'weni yo Phalaphala va Vhembe va ya tirhisa 100,000 ntsena ka Phalaphala va swi kota ku tana le ka munghana hi 100,000 yaliya hi xekelana va kota ku fikelela vayingiseri va ku fika kwalomu ka mamiliyoni manharhu kumbe ku tlula so hi leswi xikongomelonkulu xa ku va namuntlha hi hlanganile la na varhangeri lava fambisaka timhaka ta ikhonomi ya la ku xavisa la ku xavisa ka xavisiwa la mutini a hi xaviseni a hi sunguleni hi xavisa miyiselo munghana Northen FM ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi emakumembiri timinete ntsena ku pilawona ya khumembiri a ri ka nongonoko Afrika wa vulavula ka munghana Northen FM ntirho nongonoko wo hlavuleka lowu hi yo mhaka hi ka ku tisela wona hi ri laha hi nga kona Merupa casino ku nga na nhlengeletano wa vahangalasi va mahungu va mfumo na nhlangano wa Afrika-Dzonga xikongomelonkulu ku ri sweswi mufambisi wa minongonoko ka munghana Northen FM va nge le ku hlamuseleni swona ku kombisa timhaka ta nkoka wa ku va ku hangalasiwa mahungu walawo hi ndlela yo yeleyo mi kombise nkoka wa ku va vaaki va va na vutivi na ku va hi kota ku va hi dyondzisana hi lemukisana se swi vula ku yini swi vula ku leswi vayingiseri minkarhi ya ku tala ka minongonoko yaleyi va tala ku va va tisa mahungu swivilelo sweswo ku fana na leyi mundzuku ya ku ya vulavula hi yona ya timoxari na yinini va mfumo va yi nghenini va lava ku vulavula hi yona mundzuku mirini va fanele va tshama va ha endla tani kambe na mfumo mu byela ku na wo fana va yime ku lunga ku ta hlamula va mfumo va fanele loko va ta hlamula swivutiso va va na leswi ya xinghezi ngo time frame ku ri swi ta va swi lulamisiwini ku fikela rini hi ku swi nga languteki nga ku n'wina la ka Afrika wa vulavula mo vulavula mi nga ngo vulavuliwa ku nga heteleri ku fikeleriwa xa n'wanchumu kambe xin'wanyana lexi hi lavaka ku kombisa mfumo i ku hi ri munghana lonene kumbe hi ri SABC tanihi public broadcaster ku va hi kota ku hi hanya ku laveka mali ku na mapfhumba lama u kumaka leswaku mfumo va maendla lama na wona va nga na mimpimanyeto va nga pimanyeta ku la aka swa navetiso hi ya tirhisa mali yo tani ku fana na loko va ku va na imbizo ku nga mapfhumba lama mo ngo sunguriwa hi vona vinyi va fane va ta xava swinavetiso va tivisa vaaki ku hi ta va hi ri na imbizo aka Gawula rini ku rhambiwa va mani swo fana na swilo swa muxaka lowu hi leswi mfumo na wona wu fanele ku wu hi hlanganisa xikarhi hi hlangana xikarhi hina na wona ku hi kota ku va hi ya amahlweni hi hangalasa mahungu ya eka vaaki ku va hi kota ku fikelela vayingiseri na le ka tindhawu ta ka vona ku fana na loko va ku namuntlha ku fana na sweswi ku ta tlangeriwa siku ra timfanelo ta ximunhu makuma leswaku ndzawulo liya hi xitalo ya vutshila na ntlangu vutshila na ndhavuko ku va ku ri vona va xavaka ti-obi ta hina ti-obi ta hina Khalanga ta hambana munghana lonene 140 na Phalaphala ya thovela nga ku kolomu ya ka voma 180 ku ya henhla sweswo swi endla ku hi kota ku va hi ya kota ku tlangela masiku lawa ya hi ku Khalanga ku va va fane va ya haxa tiawara tinharhu va lava transport va lava accommodation se hi kota ku kuma mali ya hi hakela vapondzo ku va vandla leswaku hi kota ku fika amoyi hi fika aka vaaki so hi yo mhaka hi la ku kombisa mfumo ku mfumo swi voneni ku hi kona hina minongono kahle hi te ku xaviseni ka n'wina Khalanga aka va mfumo ku va swi vona ku Khalanga wa kona lavaya va ni mi tala ku bula na vona hi tinqingo hi lavawa va mi vona va mi vona mi mbale na suti va ku hi vona lava ya Dr. Mashamaite va vona va kota ku va na ntshembo na munhu loyi va vulavulaka na yena ku i munhu wa muxaka lowu hi futhi aka tisuti mi terekile se moni heta n'we mi nge heti ku mbutisa phela ku tala u fanele u ta u tiyimiserini na va hetisa hi mhaka ku minkarhi ya ku tala ku fana na sweswi hi tirhaku leyi a molweni wa ka masingita mola akiyana ni ni lemuka ku hambileswi namuntlha hi nga vulavuliki hi vona van'wamabindzu va muxaka luwa ni ni lemuka ku vanhu va teka timhaka letiya ta ku yima anyangweni va huwelela va ku nghenani kuve loko vo fika va nghena la va vulavula na vanhu va ku tlula 5 million va lava va switichi swinharhu
va ta va twe na vanhu lava nga ta kota ku kunguhata kahle va ku sweswiwani ni ya Amasingita Mall ni ya xava leswi na leswi na leswi la ka vhengele leri na leri na leriya mi vula swona na mina loko ni khe ni kumeka la Polokwane ni muakatiko wa le Giyani loko ni swi twa ku a Giyani va ri ku na vhengele ro karhi ri xavisaka tipleti malepula yini hi nxavo wa kahle ni swi twa ni nghena la Polokwane ni pimanyisa sweswo ikhonomi yi bihile hi pimanyisa na ku hambana ka 20 cent yinene u kota ku loko ni ya Giyani ni ya ka vhengele ro karhi se leswa swo xavani nghenani haleni swi voni laha hundzaka hi ndlela me ni nga la na muyingiseri loyi a nga Joni a nga swi twi mara loko mi ya navetisa aka Munghana Lonene aka Phalaphala ka Thovela kumbe eze khombo mi kota ku va mi hi fikelela na hina hi va ku hi ri Mpumalanga hi ri Northwest hi ri Gauteng atikweni hinkwaro hi kota ku tiva ku a Giyani ri kona vhengele ra ku xavisa tipende hi nga rhwali tipende la hi durheriwa hi yana to kaya ku ri ku tipende ti kona vhengele ra ku xavisa tipende ri kho Giyani ni twa ni vilela nkarhi wun'wana u vona vanhu va rhwele na matarasi matarasi ma mbedo ku pfa ku na mpfula kwala ndleleni maxele ma sweswi nga na global warming yo suka sweswi mpfula yini kwala na kwala n'we mi rhwele tifenichara masofa ku ri ku Joni yi fana na le kaya ku vula ka General Muska swa kumeka kwala makaya se a va navetisi van'wamabindzu ni tshemba ni na ku pfumela ku ri hi ta va na nkarhi wa van'wamabindzu lavan'wana namuntlha hi langute swinene eka mfumo ku va hi burisana na vona hi va kombisa leswi hi swi kotaka leswi hi nga duma hi swona na va Khalanga Mathebula. Rosana famba ni mbonini mi le ka nongonoko laha mi ta mi ya vulavula na lava va nga koho tanihi vuromiwa khensile swinene nkarhi wan'we sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM fambisa sweswo mfambisi wa minongonoko ka Munghana Lonene FM hi yo mhaka va hetisela nhlekani wa siku ra namuntlha mi swi twile xikongomelo nkulu xikongomelo hi xoxo lexo xi nga hetelela xi hi fikisa laha hi yo mhaka ni kha ni vula ni kutani ni ku sweswiwani loko se va telela swi vula yini swi vula swoswoleswo ku ya amahlweni nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela swin'wana leswi swi nga kona mi yingiseriwa mehe sweswo swo vula ntsena ku ri loko mi kha mi tiseriwa timhaka hi ku hambanahambana ka tona ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta vukorhokeri kumbe ku kala ka byoho i ndhawu ya kahle leyi laha mi fika ku mi tisa min'wangulo ya n'wina mi tisa mavonelo ya n'we sweswo leswo swi hetelela swi endla leswaku loko mi endle tani vanhu kumbe vaaki va hetelela va byara kumbe lava va fanele va byara vutihlamuleri va byara vutihlamuleri ivi va yimayima ivi ku hetelela ku fika laha vukorhokeri byelebyo byi hetelela ku byi fika hi ndlela yoyoleyo se xin'wana lexi kumbexani Sisi Rose va nga xi kombisangiki kumbexani na xo a xi ta va xi ri xa nkoka ku va va vulavule hi xona i timhaka ta leswaku swin'wana na swin'wana hi swi endla kwala moyeni walowo swi vula ku na we loko i lava ku pfuniwa swi ta vula ku i ta langutela ku pfuniwa koloko kwala moyeni walowani maswo se a swi nge koteki ku i ta pfuniwa ka hina ku ve moya lowu i wa ka Munghana Lonene se na swoleswo hi fanele hi swi tekela nhlokweni loko hi kha hi ringeta ku lava ku pfuniwa hi ndlela yaleyo la ku vona ku muhumelerisi va ntisela mani laha hi ta kota ku twa ku vo va ri yini hi ndlela yaleyo vanhu lava va hetiseriwa ku vona ngopfungopfu loko hi ta languta ka xikongomelo mi xi twini xa ntirho lowu hi nga langutana na wona se ku lo sala ku hi kota ku twa ku hikokwalaho ka yini tanihi nhlangano wa nkoka ku va ku fikiwa ka maendlelo ya muxaka lowu hi ndlela yaleyo i mhaka leyi hi nga langutana na yona eka nhlekano wa siku ra namuntlha miyingiseri wa Munghana Lonene FM nkarhi i nongonoko wo hlawuleka lowu tiselaku wo kusuka halenu Merupa casino nhlekani wa siku ra namuntlha miyingiseri hi ndlela yoyoleyo nkoka wa timhaka ta ku va na vanhu va endla vunavetisi mhaka yoyeleyo ku minkarhi ya ku tala mi kuma ku vukorhokeri lebyi vaaki a va ta swi tiva ku byi le ku teni a va swi tivi ku byi le ku teni mhaka ya ku va nga byeriwangi swin'wana ku va ku ri timhaka ta ku va ku langutiwe ku kumbexani na ku hetelela ku durha hi ndlela yaleyo se hi ta va hi kha hi languta swoswoleswo ku ya amahlweni hi kota ku twa ku vona va angula va ku yini hi ndlela yaleyo a na ku hi ta kuma mufambisi wa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga a Limpopo kambe va tikomba va ha khomeleteke ka swin'wana kambe ke ku na lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona ku na timhaka ta vanhu nhluvukiso wa timhaka ta vaaki na vo hi ta langutela ku bula na vona ku endlela leswaku hi kota ku twa ku ha khale ngopfu sweswiwani ku ya ku vulavuriwa hi timhaka ta ku cincacinca ka timhaka ta maholelo ya mudende swilo swa muxaka wolowo loko vo ti nyika nkarhi va ta ka switichi va vulavula na vaaki ku macha loko ku nga hetelela ku va koho
kumbexani a ku ta va ku papalatiwile kumbe ku papalatekile hi ndlela yaleyo inongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nga ri khale ta ka hlokomhaka ta mahungu ya misava leti nga ta hi nomo wa Mani Nkosi na Chauke ivi kusuka kwalano hi kota ku ya mahlweni hi teka van'wani va hina lava nga ko hi nga ta va hi kha hi bula na vona hi ndlela leyi va hi nyika xifaniso xa leswi va va ku va swi languterile tanihi ndzawulo loko swi ta ka timhaka ta mimbulavurisano leyi yi va ku yi ri koho mimbulavurisano leyi xikongomelonkulu ku va ku ri swoleswo swa ku la ku vona ko hi leyi mimbulavurisano yo vula ntsena leswaku loko xiyimo xi te tani hi kota ku fikelela vaaki hi ndlela yihi nakoho loko hi va fikelela xikongomelo xa ku va fikelela ku va ku ri yini ngopfungopfu loko hi kha hi vona ku na minkarhi yin'wana kuma ku va ta vula ku ku fikeleriwa kambe xana leswi swi vulavuriwaka hi swona leswi a hi lava ku twa swona ke mi kuma ku a hi swona hafu ku bila wara ya 12 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni pfumeleli nsukula ni ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta va yimise ku yini kusuka kwalano hi ta ya mahlweni hi bula na vona lava hi nga na vona nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM Nkosi na Chauke hi loyi na tihlokomhaka ta mahungu nhlekani iswo mingisero Munghana Lonene FM hi vuye nhlekani nakambe mingisero me hi ku ta ka wena twi kusuka haleni a Merupa casino ai ya mhaka leyi ya ku va ku wansati u tekeriwe mali hi vukanganyisi swi ta hela rini mhaka yeleyo ya ku tekeriwa ka mali hi vukanganyisi swi ta fika rini la swi nga ta fika se va ku se swi herile ya mintlhontlho leyi nga langutana na yona ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga hetelela ku hi twa swona hi ndlela yaleyo ku ya amahlweni kambe sweswi ni kombela loyi a nga hi khomela desk i mani Temzana Reloaded ni kombela u ni tlangela nyana swilo swimbirhi nyana kwalano na lulamisa swin'wana laha ni ta vuya ka wena sweswi hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM khensile Temzana khensile swinene ni famba na Temzana laha studio 4A hi ya vona ku leswaku hi kota ku twala kahle hi ndlela yaleyo loko wa twa va ku statistician general i wa ka Maluleke i twa va ku auditor general i wa ka Maluleke va ku vice chancellor ya TUT wa ka Maluleke twana la lava se hi taku na vona la i twa ku xivongo xi ri yini hi amukela buti Amu Mathebula istwile na xa hina xivongo xi dumini vona lava hi va amukela tanihi muxavisinkulu wa switichi leswi nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga a Limpopo hi vo va nga ta va ka va hi pfuna ku twisisa ku hikokwalaho ka yini va hi rhambe ka ntirho lowo xonga hi nga ka wona nhlekani lowu Khalanga i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM ka Afrika wa vulavula aye Khalanga mi pfukile hi pfukile hi nga vona but hayi pfukile Khalanga a khensa swinene mi hi rhambe ka ntirho wa kahle lowu wa manyunyu wu nga ndlaku ni ya ni ya pfupfula na suti yin'wana ni hi tumbete khale xikongomelo xa ntirho lowu i yini kahle ni khensile Khalanga mo xo sungula ni ti tivisa kahle mina hi mina Amu Mathebula position hi xilungu veri i product manager leswi ngo vulaku ngopfu nchumu swo vula ku aka radio ya hina leyi nga na minkarhi na minongonoko hi kota ku va hi pfuna van'wamabindzu hi ndlela ya ku fambisa ti-campaign na ku pfuna mfumo wa hina ku kota ku vulavula na vaaki so swi nga sweswo ku tlhela ndzhaku ka xivutiso xa n'wina ku hi mi rhambele yini lana mfumo wa Afrika-Dzonga na mfumo wa province ya Limpopo va lava ku pfuniwa na vona ku kota ku va vulavula njhani na vayingiseri hikuva vayingiseri minkarhi yo tala va tata va kha va complaina hi patu va complaina hi yini se ha va kombisa ku ha swi bohi va yimela ti-complain va nga swi kota ku va vulavula na vaaki hi ku tirhisa switichi swa hina swa SABC xin'wana xa kona xi nga lexiwa xa Munghana Lonene FM se swi nga leswi loko va kha va vulavula va ka va vulavula mi langutela ku va vulavula mahala kumbe va hakela wa vona Khalanga na xi xa nkoka la misaveni ni tala ku vula ku ku na n'wana un'wana aka village yin'wana nga na ntshembo ya ku siku rin'wana i ta tshama kwala mi nga tshama kona a tirha aka ndhawu ya vuhaxi ya SABC se swi nga leswiwani va fanele va hakela ku hi ta kota ku va hi kota ku hakela tisalari tetiyani hi kota no ya mahlweni hi ndla swin'wana na swin'wana leswi faneleke swi endleka aka radio se ku na mali yo karhi leyi va chargeaka yona va mfumo va yi hakelaka
ni le ku languteni la minkarhi ya ku tala hi ta twa siku na siku va kha vanhu va ka va kombisa ku vilela ku na swikombiso swa ku kombisa ku vilela a kolomu migangeni ku na swikombiso swa ku kombisa ku vilela kwala ka nongonoko lowu va kha va hi byela ku Khalanga hina xiphiqo xa leswi kusuka laha ku na leswi ku na sweswo swa ku taniya swi pfuna njhani ku ntirhisano wa n'we tani hi nhlangano wa vuhaxi na mfumo loko swi ta ka ku hunguta kumbe ku tiyisisa kumbe ku vona leswaku vaaki va kuma vutivi? Xo sungula ta ku aka vaaki na vayingiseri lava nga ku yingiseleni kaya va nga wisi ku tisa swivulelo swa vona a va swi tisi hi kunene because minkarhi yin'wani na mfumo wu lava hina va munghana lonene ya va byela ku vanhu va rila hi lexi se mfumo wona loko hi kota ku va byela swirilo swa vanhu va kota ku va va thelela ka vanhu ku hina leswi na leswi so va swi kota ku va va teka xibazana xa munghana lonene va ya ka thomo va fika va vona patu ra kona va vulavula hi patu leri nga kona hi va heleketa hi ku hi laha se loko va hakelela xibazana xexo hi kota ku yisa se vayingiseri va nga miyeli loko swiphiqo swi ri kona a va swi vulavula ende swi ta fika etindleveni ta mfumo. A hi hetiseleni namuntlha hi le ku vulavuleni hi mfumo mi ri yini ka van'wamabindzu ntsena hi ku angarhela handle ka mfumo bona mi ta hlangana ho rini hi ndlela leyo ngopfungopfu lexi xi endlaka ku ni mutisa xivutiso lexi butamu i ku na van'wani va twa ku ngeti ku navetisa ka xiyanimoya swi durha leriya ra ku i nge swi koti na ku navetisa swantswa i yimisa munhu nyangweni wa vhengele ku nghenani mi nga ku yini kona? Xivutiso xa kahle swinene Khalanga. Van'wamabindzu va na nkoka swinene. Yin'wani ya mintirho leyi ni fanelaku ni yi fikelela i ku tiyisisa ku van'wamabindzu lavatsongo especially va pfuneka hi ku navetisa hi ku loko i navetisa ka radio bindzu ra wena hi mpela ra kule ende ri tiveka swinene na le kule so hina vatirhi lava xavisaka fana na le Giyani hina munhu loyi a xavisaka munghana lonene kumbe SABC hi ku hetiseka a nga a Giyani a pfunaka vanhu va le Giyani va ri easy mabokani and ha swi twisisa ku na tikhampani letikulu a swi ku na vamabindzu lavatsongo se na ti-price ta kona ti nge fani se hi kota ku tshama hansi hi vulavurisana hi kota ku vona ku swi endlisa ku yini mali leyi va hakelaka munhu lowo ngelengele hayi na yona hi nga kota ku yi tirhisa hi nga va pfuna hi yona. Vutamu Khensile swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani. Khensile Khalanga inkomo ni le ka vayingiseri. Inkomo valava hi bula na vona muyingiseri wa Maspala Wa Vhembe i buti amo Mathebula product manager eka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga va kha va vulavula ngopfungopfu hi timhaka ta sweswi va vulaka ku na vunavetisi lebyi byi hetelelaka byi va kona ntirhisano wolowo wu hetelela wu pfuna leswaku ku hetelela ku vonaka na timhaka toleto ta ntirhisano loko swi ta ka timhaka ta vunavetisi byelebyo byi va byi kha byi langute ngopfungopfu ka timhaka ta ku va ku hetelela ku langutiwa ku loko xiyimo xi titani swi vula yini hi tlhelo ra ku va vaaki va hetelela va tiva timhaka. Mhaka nkulu leyi ni nge ri ku yi kumeni la muyingiseri wa mehe i ku na minkarhi leyi mi kumaka ku vaaki va tsandzeka ku va hetelela va tikuma va kha va tirhisiwa va tirhisiwa hi ndlela yihi ke va tirhisiwa hi ndlela leya ku van'wani va tirhisiwa ku lwa tinyimpi ta xipolitiki hi ndlela yaleyo loko va lwa tinyimpi ta xipolitiki swi hetelela swi fika kwala ka xiyimo lexi xa ku hi leyi nyimpi ya xipolitiki se loko va kha va lwa nyimpi ya xipolitiki xolexo hikuva va nga tivi kumbe va ke vutivi swi hetelela swi va fikisa kwala ka xiyimo xolexo xa ku vo nghenelela va tikuma se va ri ku machini loko va kha va macha swi nga tiveki ku mamachele ya koho va kha va machela yini hi ndlela yaleyo se hi yo mhaka va ku nhlangano wa vahaxi a wu vukoho ku loko wu ri koho wu ta hetelela wu tisa timhaka ta ku va vanhu va kota ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini ku xiyimo xi ri hi ndlela leyi va kota ku tiva ku loko xiyimo xi titani kahle xiphiqo lexi nga koho hi lexi na lexiya hi ndlela yaleyo yin'wana ya timhaka leti hi lavaka ku va hi bula yona a ku tshame munhu laha famba kambe a ni tivi kumbexana a lava ku vulavula na hina kambe hi ta twa ku se va hi tisela mani muhumelerisi hi ta kota ku va hi bula na yena hi ndlela yaleyo teri mhaka leyi nga ka yona i timhaka toleto ta ku va hi kota ku tiva ku xana ku na vamani na swoho va tiva ta vulavula va vulavula va langute hi tlhelo ri hi ndlela yoleyo ku na swiyenge swo hambanahambana leswi nga koho va vulavulela ku tindzawulo na tindhawu to hambanahambana ni vona kulukumba Ndwamato la a ni tivi ku va ka va tendani na kambe hi voni va vonaka la va suka ka Maspala wa Thulamela
na vo hi ta va hi ka hi bula na vona sweswi nga ri khale leswaku hi ta twa ku tanihi masipala hikokwalaho ka yini va vone swi ri na nkoka ku va va tikuma va ri ka nhlengeletano kumbe va ri ka ntirho lowu hi nga eka wona nhlekani wa siku ra namuntlha enongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela yi mani nga heti nkarhi hi va amukela hi kota ku va hi bula na vona hi ndlela yeleyo tatani Ndwamato nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Ahee minjhani? Pfukile minjhani? Xitsonga ni xi tivi kahle. Mi nga huma a Thulamela njhani mi nga xi tivi Xitsonga? Na xi zamazamanyana. Hikokwalaho ka yini ke? Hikokwalaho ka yini mi xi zamazama? A mi fanele mi xi tiva kahle Xitsonga lexi. Ni fanele ni xi tiva. Mi fanele mi xi tiva. A hi languteni ka mara ma ni twa musi mina loko ni kha ni vulavula Ni twa ngopfu. ya loko mi ni twa mi ngo vulavula mi pfa mi nghenisa Xinghezi va kota ku mi twa vayingiseri le handle leyi kambe a hi languteni tanihi Masipala wa Thulamela byelani vayingiseri ku mu huma ka xiyenge xihi ka masipala ka Thulamela. Which department are you from and why do you think it's important to be part of this kind of a meeting? Mina ni huma ka Maspala Wa Thulamela and attached to communication division. Yes. The reason why I'm here is this, that we are going to share knowledge to each other. How are we going to work forward with electronic media forward? Hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka? Why is it important to share this kind of knowledge, do you think? It is important because both the radio and the municipality are supposed to convey messages to the people with one voice. One voice? Yes. Why one voice? Why one voice? The message are supposed to be synergized so that we don't differ, because our main objective as a communication division and the municipality and the radio station is to give people information of what is happening in the municipality in terms of service delivery. I'm happy you made mention of the fact that it's important for the public ku va va tiva timhaka ta vukorhokeri lebyi mi va ku mi kha mi byi korhokela vaaki hi ndlela yaleyo. Xivutiso ku ta va ku mi vona ongeti swi nga mi pfuna njhani swi ku va mi kota ku hundzisa mahungu lama ku hunguta timhaka ta ku kombisa ku vilela hi ku minkarhi ya ku tala mi kuma vaaki va kha va ta ka Thulamela va fika ku hey a ku na mati hala Chidimbini ku hava mati hala ku ve n'wina a hi ntirho wa n'wina ku yisa mati ku fanele ku tisa va Vhembe. You see, the issue is this, that we are supposed to form a very serious relationship with our stakeholders. By stakeholders, I mean our traditional leaders, pastors forum, traditional healers, youth, women, and other formations. So in that case, how would it help? In that case, they are going to act as an agent of change, or as the spokesperson of in the communities. From time to time we see protests and being directed to wrong offices. Is it lack of information, or is it lack of, shall I say, active citizen? Sometimes it's not lack of information. You can find that sometimes they are raising issues that are political, of which as the municipality we are only dealing with the issues pertaining to service delivery. Someone was seated there and he said the very same thing, to say if people are not well informed, they may be used politically. So the question would be then, how do we make sure that people are always well informed? What we are supposed to do is this, that we are supposed to form very strong structures of organs of society, such as our civic association, the CPF, which deals with the crime, committees which deals with issues, health issues, and so forth. Ai rori bonga manda Ndwamato ndiji bona chifane cho ndito umbura mungwe wera barajana na chikolo aba nguvitana aba komani kam tendani Ndwamato ai tonda swin'we swikolo loko se aya khala ku va mudyondzisi kambe hi khensile swinene nkarhi wa n'wina. A khensa muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene. Khensile mixero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona enkulukumba Moses Ndwamato lava va sukaka ka Maspala wa Thulamela.
swi ni vutisisaka ku timasipala letin'wana ti kwihi hi ta kota ku va hi bula na vona hi ndlela leyi ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta hi ndlela leyi va yisakako vukorhokeri eka vaaki kumbe va nga yiseki ha kona vukorhokeri eka vaaki. Tsundzuka mingisero mehe loko hi kha hi languta xiyimo xa muxaka lowu hi va hi kha hi languta timhaka to hambanahambana leti ti langutanaka na timhaka ta vukorhokeri. Loko ni ka ni bula na tatanani wa mati swin'wana swa leswi ni nga swi kuma i ku swi na nkoka ku vaaki va kota ku va va tsundzuxiwa kahle kumbe va lemukisiwa hi timhaka hi ku hambanahambana. Hi yo mhaka vona ku ya hi vona nkulukumba wa mati va vona swi ri na nkoka ku va ku ri na ntirhisano kumbe ku va ku ri na vanhu havumbirhi ka voho laha ku nga lava va nga tirhisaka timhaka ta vuhangalasi bya mahungu ivi hi hala tlhelo ku va lava va langutanaka na timhaka ta ku hangalasa mahungu kusuka ka timasipala hi ndlela yoyoleyo. Se hi mhaka leyi kumbexana hi nga ta va kha hi languta ku ya a mahlweni i mhaka leyi kotaka ku va hi twisisa ku yona ku ya emahlweni loko hi kha hi languteka nongonoko wa hina Afrika wa vulavula na ku va ku fikiseriwa vaaki vuxokoxoko. Mhakankulu la ka tlhelela ku va yaliya ya ku loko vaaki va nga kumi vuxokoxoko va hetelela va tikuma va kha va kombisa ku va na swiphiqo hi ndlela yeleyo. Se a hi tweneni ku lava hi nga na vona sweswiwani va angula va ku yini. Ku na va Lepelle Northen Water lavawani va le mahunguni swinene loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri bya mati a Limpopo. Ni vona Vulavula va ri va lava ku vulavula na hina hi ndlela leyi kambe ni nga se vulavula na vona Vulavula a hi sunguleni hi hundza hi le ka Themzana hi basisa laha. I sweswo mingisero munghana Northen FM nongonoko ya Afrika wa vulavula na nkulukumba Joe Makhafula nhlaya swona va ta mi byela ku ri ku ni vula swona va suka ka Lepelle Northen Water kumbexana va ta va mi byela ku phayiphi leyi ya le nandoni yi herile ke kambe namuntlha hi tala ngopfu swona laha bona va tela ku hi ta kota ku ya mahlweni hi vulavurisana tanihi vahangalasi va mahungu. Joe nhlakani mi amukerile ka munghana Northen mi pfukile akenza hi byeleni Joe n'wina mi tili laha tanihi Lepelle Northen Water a hi sunguleni kwalano hikokwalaho ka yini is it important for you to come and be part of this kind of an event? I think everybody needs water. We have water next to us here, and it's very important that people have clean water, first and foremost. Yeah. Secondly, reliable supply of water. It is our sole purpose. We supply bulk water to municipalities in the province and a few industries like mining companies, and we make sure that our water tops in terms of quality. That's what we do. So you supply in all the municipalities in the province? That is correct. Yes. Oh, okay. But currently, we are now going to also be incorporating part of other water boards like Machalis into Limpopo, so that we make it a complete Limpopo water company. Today we have amalgamated here in Merupa. This is an SABC initiative for us to share ideas and or knowledge on how to disseminate information to the public. How do you fit in as Lepelle Northen Water in that kind of discussion? I think it's very important that people first and foremost appreciate the role that Lepelle Northen Water is playing in the province. Number one, it's very important that we remember that our infrastructure that we inherited post-democracy is an old infrastructure that was installed in the 1970s, 1960s, and we still have those infrastructure. So what we are doing is that we are refurbishing and putting completely new lines from various dams, for instance, Ebenezer as well as Olifants, all the way that is supplying the bulk water to Polokwane and other villages and other cities. So that's number one. Number two, we have just embarked now, actually awarded 2 companies that are big companies that are going to do that, which is going to create about 1,200 jobs in terms of refurbishing the entire system. And it's very important that people also take advantage of these opportunities, because from a career point of view also it's very important that we alert people of the career opportunities that are within the water industry. We've just now, fortunately, we are in the water month
this is Water Month. We launched it on the 1st of March. And again, the drive is to make people aware of the importance that Lepelle Northern Water is playing in the community and in the municipalities. So we're very grateful to have this kind of platform to communicate to the people. And also, when there is no water, we need to use the same platforms to inform people that there will be a shutdown, there will be a disruption or there's vandalism. Please report vandalism, particularly wherever you see it happening, and illegal, illegal usage of water. Yes, and also leakages. We're losing probably a whole lot of millions on leaking water as a company. So it's very important that people Is this loss brought about by the fact that there are people who are illegally using water or illegally connecting, or it's because of lack of capacity to maintain what is there in terms of infrastructure? Lepelle Northern Water is fully capable of, running the system in its entirety. We do have a major problem in terms of vandalism. Vandalism is a huge problem in the province, and also illegal connection. Now, you will understand that when there's a vandalism, whoever the perpetrators are, they would not be wait there and try to repair the damage after they've destroyed it. So that is a huge problem that we are having there in the Lepelle Northern Water. So we urge all our people to go to our website and report such things. And we'll be coming again to talk to you about future developments at Lepelle Northern Water. Yes, and let's conclude this discussion, because from time to time my producer will say, when we have topics that deals with water, they would my producer will say, no, we can't find someone to speak to in Lepelle Northern Water. Why is it difficult for us to get people to speak to in your department, like in Lepelle Northern Water? Well, from now onwards, take it as a thing of the past. I'm here now. Okay. I'm here now. I'm available. I've recently joined Lepelle Northern Water as the communications officer. So I will avail myself. I'll leave all my contacts here. And if you hear that thing again, get me fired. No, I can't sustain with you. Is it finished? It is complete. Thank goodness. It is complete. Why do you say thank goodness? Because the people have been suffering for far too long in that part of the world, and it's human, but we are done now. It's successfully concluded. Okay. And we are supplying bulk water to Nzami. Yes. Okay. Thank you. But we can see that. Thank you so much. Income. So something from Ganalon and FM Commandela Valava Bulana Wana Ebut Joe Exoga Lepelle Northern Water. Bakava Yikash Fanny so sham Minteriabo Tani Shieng Leshe Pakalaka Bukorker of Gatarat Makatamati Eka the Maspala ta Limpopo. Bagwe Vulavula Makatam ta Lady Langtaka Timaka ta Kuntersan Wabona na Mahalis indlela ya leo ku lokwa kulang to ka makatan Tersan Wabona na Mahalis is one solis bengete balaba ku ba sulangota ngofo vlog to katmaka ta bukoro kere indlela le ba komsat makata ku shipikolo shinga lang ta nationatani ishifunda etimaka ta kuba kulang to ngofo ka timaka ta shipikolo shinga lang ta nation etimaka ta bukoro kere bya lebyi fambelana na timhaka ku onhiwa ka nhundzu ya mfumo a ni swi tivi ku hi fika njhani ka xiyimo xolexo xa ku va ku hetelela ku onhiwa nhundzu ya mfumo hi ndlela yaleyo. Loyiwani hi lava ku bula na yena i van'wani vanhu lava va nga vavulavuleri va ntokoto swinene Matume van'wani va ri is a seasoned communicator. We are here with him today. He's been on several departments. Today he's coming from the Department of Education. Let's start there. Matume, how are you today? I'm good, my brother. How are you? Well? I'm fine, thanks for asking. Hundreds. You traveled a number of departments. Yes. And you've been communicating ever since. Yes. Why is it important to still attend an event like this as a seasoned communicator? Because the institution SABC
is us and we are them. Without them, the message that we want to spread across will never reach our people. You can bring with new technologies that you can talk about, but radio is the first social media. Anything that is bad is said on radio is more believable than it is anywhere else. There is no fake news here. If you are heard on radio, chances are that you are 100% correct on anything that you are saying, as opposed to what we see on other platforms. But SABC on its own, the combo Mganalona and Parapara and Tovela reflects the demographics of our province, and that is why we can never be able to shy away from partnering with you at all material time. Yes. Now, from time to time, we'll hear protests in various areas. Yes. Maybe schools are closed. Yes. Maybe you want to inform people about SGB elections. Yes. Maybe there's no water in Akutama in various schools and stuff like that. Platforms like this, how helpful are they? They are more than helpful, and I must say that the people listen to us with a very open ear. Even smallest mistake of language, usage of language, they will even call and say, no, you shouldn't have said that. You should have said it this way. So these platforms, radio on its own, helps us to. It's an important platform that anyone compared anywhere can come up with YouTube, you can come up with podcasts and everything. It goes to people for free. You don't need data to listen to radio. For as long as you are on your phone, you can be on a radio, the actual radio. It means that you'll be able to hear us anywhere in the world, where you want to hear. Of course, with the advent of technology, we can listen live on the internet. That is the advantage. Now, but as you correctly say, we are able to even still moments like this and say, parents must not forget to go and participate in our SGB elections that started on the 1st of March, ending on the 31st of March. They must participate in twofold, by going to participate and elect members, but also to avail themselves. To be the leaders, because that number 7 that we are at now, we having moved from number 9, is only possible when we've got men and women who are committed to education, by availing themselves to shape the future of our kids, by being part of the SGB, because it's a very important component of our education sector. Madam, you really stole that time. You stole that moment, Otherwise, thank you very much for your time, sir. Inko. Balaba bulana bona nkulukumba matume tawya twala bulana bona kailang tegot makatam leswi timakata kuhlanganisa tingana nkoka kufika ko basuka ka ndawulo ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo n'wana wa vakulukumba lava va nga famba tindhawu ta ku hambanahambana va kha va tisa vuhlanganisi va tisa mahungu kusuka ka tindawulo hi ku hambanahambana ka tona. Awara ya n'we Merupa nthemba switani ne le ka mtititi na kwalaho hi nga ningisela u kona nkarhi wa ku hi kuma mangi ya misava ya awara ya n'we hi lawa ya landzela na mani Nkosinath Chauke ta vuya yisa mahlweni andaka mahungu ya lawo ya Nkosinath. Toro 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 tiri 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 tara 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 narandar simulir naranda swinene narandar simulir kama msukutana mingisoro mgararona FM ka iteminete ntsene kupila vara ya 10 na kona ku Afrika wa Vulavula ka mgana lona FM ka ku hashala wona ka xiphemu xa vumbirhi ka ku hashala wona ntiri kutisela wona ndongono kusuka haleni wa Merupa casino ile dzongeni wa doroba ra Polokwane la hinga kona ka nhlekani wa siku ra namuntlha kongomelo kulu xa ntirho wa muxaka lowu ku va hi hlangana na vahangalasi va mahungu kumbe va suka ku ka timhaka ta vuhlanganisi ka tindawulo to hambanahambana. Sweswiwani ni na sesi ropiwa ra Chilumela bona va suka eka Maspala wa Xifundzantsongo xa Vhembe hi vo hi lavaka ku va hi bula na vona va hi byela ku xana hikokwalaho ka yini va ri koho ka nhlengeletano ya muxaka lowu a hi tirha swin'we khale ha ri a Northen radio malembe ndzhaku se namuntlha loko ni n'wi vona ni kuma ku ka ha ri yaluya a nga cincangi nchumu a ni tivi ku xihundla xa ko yini ropiwa nhlekani hi nhlekani petmet a ni tivi swa ku loko va mi vitana petmet na sweswi sweswiwani i Khalanga pet Mathebula
Oh, Khalanga Pet Mathebula. a ni se ku Oh, kuna. swa petmet swi sale kweli na Okay. na xilungu kambe hi hlanganile la namuntlha hikokwalaho ka yini tani hi Vhembe mi voni swi ri na nkoka ku va mi va ka ntirho wa muxaka lowu Ai, a ni tivi swa ku i ta khoma ngopfu munghana lonene na mara ni ta ringeta. ringetana Loko mi ri vona hi ri tano hi swa ku hi endla swini hi endla swa ku vuxaka ha hina na va SABC wu tiya ngopfu because hi pfunana ngopfu loko hina hina ti-events ta hina loko hi ti-advertiser ka SABC yes hi tirhisa mphalaphala na munghana lonene because vayingiseri va hina kumbe vanhu va hina laha va Vhembe va yingisela ka SABC na phalaphala so minkarhi hinkwayo hi tirhisa SABC na munghana lonene and swi hi pfuna ngopfu swinene because swilo hinkwaswo a hi lavaka swa ku vanhu va swi twa kumbe va swi tiva va kuma message via munghana lonene na SABC na phalaphala ya se loko swi vula yini ku van'wani va ta ku a ni ya kota ku ri na social media mi ta tirhisa ti-Facebook mi ta tirhisa yini kambe a mi ndli swona n'wina mi vona swa ha ri na nkoka ku va mi tirhisa xiyanimoya radio mativa radio ne i kahle ngopfu because a yi lavi data loko mi le ku tirheni swin'wana loko mi ri ekaya mi sweka kumbe mi le ku endlani swin'wana na swin'wana ya radio yi ta va yi tlanga yi tshamini mara n'wina mi twa message ya so a yi lavi data swa ku loko hi sendini message via WhatsApp a mi nga wu kumi because mi hava data loko hi ri hi na nhlengeletano maybe mindzuku n'wina mi nga swi tivi until hi Sunday mi kuma message loyo ri ku ve ku na nhlengeletano ri ni rini radio yi ta va yi vulavula n'wina mi endla leswi mi swi endlako that's why hi prefera radio ngopfu swa ku vanhu va hina va kuma ti-message via radio no na mithu ke na khensa swinene Ropiwa i khensile swinene ku va hi kota ku mi vona mi kota ku tala fambani mi ya yingisela mi twa ku va ri yini le holweni ni tshemba swa ku loko hi ri laha swi ta ri hi pfuna ngopfu na ku vulavula mhaka a timali swa ku na n'wina mi nga durhi ngopfu ka ti-advert leti hi ti hakelako no fambani mi ya vulavurisana kambe a hi durhi ma swi tiva ra n'wina ku loko se mi vulavula phela loko mi ze mi vulavula laha ka switichi leswi swimbirhi mi vulavula na ku tlula 3 million wa vanhu se ma swi vona mi fanele mi swi hleketela sweswo leswi kambe ndzi ri tani khenseli swinene inkomu hi sweswo mi yingisela munghana lona FM sesi Ropiwa ra Thulamela va sukaka Maspala wa Mfundantsongo xa Vhembe lava va kha va tisa hungu ra vona hi ndlela yaleyo va hi byela ku swi famba njhani loko hi kha hi languta ka timhaka ta matirhelo na timhaka ta nkoka wa vuhlanganisi mi ta tsundzuka minkarhi ku tala mi ta twa hi kha hi haxa swin'we hi tisa vuhaxi bya nhlengelo exikarhi ka Vhembe kumbe ku ri hina na vapharapara hi kha hi vulavula hi timhaka leti khumbaka Vhembe xikongomelo ku va ku ri langutiwe totoleto timhaka ta leswaku va swi tiva ku vaaki va xifundantsongo xa Vhembe va vulavula ngopfu ririmi leri ra Xitsonga na ririmi ra Xivenda se hi yo mhaka va teke xiboho xa ku loko xiyimo xi te tani swi vula ku ta fanele ku va na ntirhisano wolowo ntirhisano lowu nga ta hetelela wu endla leswaku vaaki ku va vo va hetelela ku va twa timhaka hi ndlela yeleyo xifundantsongo xa Vhembe ehansi ka vurhangeri bya executive mayor councillor Maninkondo hi vo va nga hetelela va vona leswaku va rhumela xiyenge xa vona xa vuhlanganisi ku va xi kota ku va xi ta haleni hi yo minkarhi yo tala mi twa hi vulavula na vona hi ndlela ku ta i timasipala leti hi swi tivaka ku ri ta swi twisisa ku va nhlangano wa haxi wu kota ku ya mahlweni ku laveka timali se swi nga leswi na vo va hetelela va endla sweswo swa ku va hi lemukisa va hi tivisa loko swi fika ka ku xava nkarhi va xava nkarhi leswaku hi kota ku va hi ya mahlweni hi kota ku tiva ku timhaka leti ti hetelelaka ti ya mahlweni kumbe leti ti va ku ti ka ti humelela ku va ku ri timhaka ta muxaka wihi se loko ka hi vulavula hi masipala wo fana na Maspala wa Vhembe ehansi ka vurhangeri bya councillor Frida Nkondo u hetelela u swi twisisa ku hi va hi kha hi vulavula hi langute yini hi lava ku vulavula na nkulukumba Lepelle va hi byela nyana kantsongo hi timhaka ta ntirho wa vona tanihi University ya Limpopo
va hi byela ngopfungopfu ka timhaka ta ku tanihi yunivhesiti ku fika sweswi hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va va famba na gandlati leri va famba na SABC Limpopo khombo hi ndlela leyo. Ntate Slepe inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Thank you very much. Greetings to your listeners. Yes, I was waiting for that part because from time to time when we do Xitsonga Music Awards, you'll be there as well. So why are you not greeting them? Because you meet them there at Nkoko Stadium from time to time. Yes. We have met here in Merupa to have a session which was organized by the SABC. As Limpopo, University of Limpopo, why did you maybe let's start here. Why did you deem it important for you to attend an event like this? This event is very important because this kind of events is where we get to know about maybe latest services that we can offer us, because university we use SABC at the time when we advertise so that people can know about us. So we want to know about the new maybe packages and stuff like that. So it's very, very important because we always do business with the SABC. So it's good to know about different packages so that we can utilize them. And how important is it for you as the university to partner with SABC? For the what kind of target are you looking at here in terms? Who are you intending to reach? As the university, we have different stakeholders, but mostly the students. So when you with SABC, because SABC you reach students, with our youth, you reach older people, everybody. So with you guys, we know we're gonna get to reach our target audience. So you are able to communicate to your students and their guardians as well. Yeah, even other stakeholders like sponsors and everybody. Yes. And how are you doing though as the university? I'm trying to check particularly the issues of admission. Are you sorted? The issue of NSFAs it's quiet that side now. No, it's quiet because everything is run smoothly. You know, the media will always come when there's strike and stuff like that. So, but now we are done with the registrations, especially for undergraduate students, particularly first entrance students. And classes have commenced, so everything is running smoothly. Even if you check yesterday, we had an event where we launched digital lab that is going to help a lot of youth in Limpopo. So most of the things are running smoothly there. You've been partnering with the SABC for quite some time now. What has been your experience? Are you getting value for money as the university? Yes, because sometimes when we advertise, people will call us, say, we hear this on radio. Can we get more information? Because I really know the advert is just 30 seconds sometimes. So I think because when the reply is very good, because they reply to us to say, where can we get additional information? So I think most of the time we will reach our target for particular project that maybe we'll be advertising. I was there on Radio Day. I did not see you. Where were you? I was there. If you check, I was there. There's also a story that you wrote about it. I was there. Okay. Sometimes I get there and just sit at the back. I see. Yeah. No, it can still Slepe hlayisekani mbana siku leri. Thank you very much. Kens. So mingisa Munghana Lonene FM lava hi bulana vona inkulukumba Slepe kusuka ka University ya Limpopo. A hi bulana vona hi timhaka ta ku va hi languta swilo swa ku hambanahambana ku katsa na timhaka ta ntirho wa vona tanihi vuhlanganisi ku vona leswaku vaaki va hetelela va tiva timhaka leti ti humelelaka a university. Xikongomelo ku ri ku xa ku tiva timhaka leti swi hetelela swi pfuna ku yini, swi hetelela swi pfuna leswaku vaaki hi hala tlhelo na ku nga vahlayisi na vadyondzi va hetelela va tiva ku le ku endlekeni ka yini a university ya vona, na koho loko sweswo swi nga ku endlekeni va nga vuyeriwa njhani kumbe va hi yihi mimbuyelo leyi va nga hetelela ku va yi kuma. Kambe ke xihundla lexi xi tshamaka xi ri koho hi xixiya xa masiku na minkarhi xa leswaku ongeti vanhu vo tala va hetelela va fikeleriwa loko ku tirhisiwe timhaka ta xiyanimoya. Loko vulavula hi xiyanimoya mingisero Munghana Lonene FM, loko u zi katsa switichi leswi swi ri swinharhu wa tiyisisa ku i ta hetelela i va na vayingiseri va ku tlula 5 wa mamiliyoni. Loko yingiseriwe vayingiseri va ku tlula 5 wa mamiliyoni ku xavisa swin'wana swa leswi kumbexana mi fanele mi swi tekela nhlokweni hi ndlela yeleyo. Swin'wana leswi van'wamabindzu a swi ta mi pfuna i timhaka ta ku nongonoko lowu wu tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi Ncindani Eric Mabasa group. Sweswiya swi hetelela swi mi pfuna ku
vanhu va kota ku swi tiva ku mi kona la hi yo mhaka minkarhi yo tala ni twa vanhu va ka mara n'wina ka Afrika wa vulavula hi mi twa minkarhi yo tala mi kha mi vulavula na lava mi kha mi vulavula na lava va hetela nkarhi wa ku va hetisa mavonelo a hi mavonelo ntsena lama ya nga kota ku vona ku xitichi xi kula swi lavaka ku va kha ku nghena na macheleni leswi n'we mi nga endlaka swona mi ngo byela Roots va ngetela nkarhi swi vula ku loko hi kha hi nyika lava nkarhi wa ku va va navetisa bindzu ra vona n'we mi ta tama ma ha ri na nkarhi lowu hetelelaku mi kota ku va mi tisa matitwelo na mavonelo ya n'we hi ku hambanahambana kambe ke ntirho lowu na kona ku hlawuleka mikisero wa mehe laha hi va ku eka hi languta ngopfungopfu ka timhaka to toleto ta ku va hi languta ku xana ntirhisano exikarhi ka nhlangano wa vahaxi na swiyenge swa mfumo tindawulo hi ku hambanahambana ka tona ku nga hetelela ku fika kwihi na n'wehe mi nga mi voniku ni vulavule hi n'wehe va Collins Chavana ni mi voni a ni ku ni ta vona Robert Mate ni ta vona tatana George Stolle a ni va voni xana swi nga va swi vula yini a mi rhambiwangi loko ku ri ka mi rhambiwangi ni byeleni hi kota ku vona ku hi ta swi lunghisa njhani ku loyi a nga rhamba vanhu hi ta n'wi vutisa ku hikokwalaho ka yini nga mi rhambangi a ni kumbexani ta mi vona tatana Stephen Mabunda kwala a ni mi voni ku nga va ku endleke yini a mi rhambiwangi na n'wehe loko ku ri ka mi rhambiwangi hi byeleni loko ku ri ka mi rhambiwangi hi kota ku vona ku loyi a fana rhamba vanhu hikokwalaho ka yini a nga mi rhambangi a ni ku ni ta mi vona tatana Odas Ngoveni a ni mi voni la a mi rhambiwangi hi byeleni loko ku ri ka mi rhambiwangi hi ta kota ku vona ku hikokwalaho ka yini mi nga rhambiwangi hi ndlela yaleyo kasi loko mi ri xifundheni xa Mpumalanga masiku ya ha ri kuteni hi tata a Mpumalanga hi ta kota ku va hi bula na n'wina kokwalaho ku mi nyika xifaniso xa leswi mi hlanganaka na swona vula n'wina va Gerald Sambo hi tata kwale a Mpumalanga hi ta kota ku va hi twa ku n'wina tanihi Mpumalanga mi vona ongeti tanihi nhlangano wa haxi nga mi pfuna njhani ku va mi fikisana ku hundzisa mahungu ya n'wehe eka vaaki hi ndlela yoleyo i mhaka leyi nga langutana na mikisero mi nga na lona FM hi kumbexana hi ta va kha hi bulana murhangeri wa nhlangano wa haxi wa Limpopo tatana Mamavolo a ni le ku va voneni laha kambe ke kumbexana hi ta va kuma hi twa ku va angula va ku yini hi ta kota ku twa tlhelo ra vona ra mhaka hi ndlela yaleyo kasi van'wana lava hi nga langutelaka ku bula na vona va lava nga koho va swiyenge swo hambanahambana ni vone va ndawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa vaaki na vo a ni langutele ku hi ta va hi bule na vona ni vone vo hundza kambe i van'wana va lava hi nga ta va kha hi va languta ku ya mahlweni hi kota ku twa ku loko xiyimo xi tetani tinhlengeletano ta muxaka lowu ti va ti kha ti va pfuna njhani kumbe hi ndlela yihi kambe xin'wana lexi kumbexani loko hi kha hi vulavula ha ri ku vulavuleni hi timhaka ta vona vatirhisi lava hi nga langutana na vona kumbe hi langutana na va tindawulo ta mfumo leti hi nga na tona i ku ni yeni ya lemuka ku minkarhi ya ku tala mi kuma ku tindawulo ti koho loko hi lava vanhu ku hi ta vulavula na vona va twi Vulavula kusuka ka Lepelle Northen water va kombisa timhaka ta ku kusukisela sweswi hi nge hi hlupheki ku kuma vanhu va ku vulavula hi timhaka ta vukorhokeri lebyi vo va byi endlaka minkarhi ku tala loko hi va lava ematshan'wini ya ku va ta vulavula na hina a va vonaki to twa va ku hanga kona va ku hi ve le nhlengeletanini se ti vutisa ku tinhlengeletano ti vo tshama va ri ka tona lera ro va nge swi koti ku ta vulavula na n'wehe tanihi vaaki ke kumbe va mi hundzisela mahungu tanihi vaaki se i swin'wana swa leswi kumbexana a hi ta fanele kumbe hi siniseka ku va hi swi tekela kumbe a hi swi languta xikongomelo ku ri ku la ku ta languta swimhaka yo yeleyo ku ri loko xiyimo xi te tani swo vula ntsena ku tanihi vaaki hi fanele hi tiyisisa kumbe hi tlhela hi vona leswaku ha kuma mahungu se hi leswi hi nge ri tanihi vaaki kolomo hi va ku mi ri koho i nkarhi wa n'wehe wa ku na n'wehe mi tirhisa matimba ya n'wehe tanihi vaaki ku endla leswaku vaaki va kota ku swi tiva ku mi tirhisa matimba ya n'wehe leswaku ndawulo yi kota ku swi tiva ku mi na nkoka ku fika kwihi hi marito man'wana loko ko va ku ri na ntirho ka muganga wa ka n'wehe mi kuma ku a va tivisanga va munghana lonene lava a va ta kota ku hangalasa mahungu swi kota ku swi tiveka ku hala ka n'wehe ku endleka yini va vutiseni ku hikokwalaho ka yini na ha ri ndele tinhlamulo kusuka ka n'wehe vayingiseri va hina kusuka Mpumalanga xikombiso ni mi rhumile ku famba ni mi ya ni byela ku mi vutisilike ka hofisi ya premier ku hikokwalaho ka yini a ku ri ligwalagwala ntsena lava va ri koho ka state of the province address munghana lonene yi nga ri koho se swin'wana swa swa mi fanele mi vutisa n'wehe tanihi vavhoti n'wina tanihi vathori va vanhu lava
hi ku loko mi nga va vutisi vo to hetelela minkarhi hinkwayo loko va ndla ntirho n'wina va ku n'wina hambi yo ka hi nga va vitani lava kuvi na n'we mina mfanelo ya ku va mi kuma mahungu na n'we mina mfanelo ya ku xitichi xa n'we xi mi tisela mahungu hi ririmi ra n'we hi ndlela yaleyo se i swin'wana swa leswi kumbexana mi fanele mi langutana swoleswo ku va mi ya mahlweni hi yo mhaka mi ni twa na sweswi ni kha ni vutisa ku hikokwalaho ka yini ni nga ri ku voneni vanhu vo fana na va Stephen Mabunda la hikokwalaho ka yini ni nga ri ku voneni vanhu vo fana na va Odas Ngoveni la hikokwalaho ka yini ni nga ri ku voneni vanhu vo fana na va Neil Xikwambani la hikokwalaho ka yini ni nga ri ku voneni vanhu vo fana na va Witness Tiva hi ndlela yaleyo se swi swa muxaka wolowo swo vula ntsena ku loko hi nga va voni swi vula ku namuntlha ni ta swi teka ku a va rhambiwangi kambe loko ni kume vuxokoxoko ni ta vuya ka n'wina ni ta mi byela ku hikokwalaho ka yini hi nga ri kona hi ndlela yoleyo timhaka tin'wana leti kumbexani hi nga tsakelaku ku va hi vona ni vona Rikhotso kusuka ka hofisi ya Premier na vo va kwala ve le ku hundeni va hi byela ku va suka va tili ka ntirho lowu hi nga ka wona minkarhi ya ku tala loko ku va na ntirho lowu khumbaka Premier va ri kona ntsena namuntlha hi valava hi van'wani va lava va nga swiphemu xa ntirho lowu hi vo hi ta tsakela ku lana ta twa ku loko va tili la hi ndlela yaleyo swi vula yini eka timhaka ta vukorhokeri hi ndlela yaleyo lexi nga ta endleka sweswiwani ku hi ta ka nan'wana ku wa dzumba ra mina ivi loko ku ri na swin'wana leswi swi nga ta hi lava kumbe swi nga ta lava ku mina na wena hi kota ku va hi vulavula hi ya mahlweni hi ta kota ku va hi endla tani hi vulavula na wena hi nkarhi wa dzumba na mina hi ndlela yoleyo kambe lava va hofisi ya Premier ni ta ringeta ku va nga hundi la va nga hi byelanga ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va va tikuma va ri ka ntirho wa muxaka lowuwani hi ndlela yaleyo xikongomelo ku ri ku la ta vona leswaku na n'we mi kota ku swi tiva ku tindzawulo leti nga koho tindzawulo ta ni vone ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa vaaki yi kona ni vone va Maspala Wa Thulamela va kona va Maspala Wa Vhembe va kona va hofisi ya Premier va kona va ndzawulo ya dyondzo mi n'wi twile Matume eka hi bula na yena va kona se hi lava ku twa na va University of Limpopo va twile va kona se hi lava hi nge le ku buleni na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha ku fika sweswiwani se hi ta lava ku tiva ku lava van'wani va nga koho ku nga va ku ri va mani hi ndlela yaleyo ku hi kota ku twa ku loko lava van'wani va ri koho van'wani ku ta va ku ri va mani ku endlela leswaku hi kota ku va hi twisisa mhaka leyi kantswa hi ndlela yoleyo mani ni kuma hi twa ku Rikhotso va ri yini la a ni ku ta kuma Rikhotso la ni vulavula na vona hi twa ku va ha ri ku laveni ka xitikitani lexi xi va nghenisaka haleni ku ngheniwa hi xitikitani a wo nghena njhenjhe se hi swo swin'wana swi endlaka leswaku va hlwela ku va fika laha hi nga koho kambe xikongomelo nkulu ku ya hi laha va nga xaxametaka koho tata na Mathebula va ri ku va hi hlangane laha namuntlha a ku ri mhaka ya ku va ku langutiwe ngopfu ka timhaka to toleto ta leswaku loko se hi ri la swo vula ku hi va hi kha hi hlangana na swiyenge swo hambanahambana leswi swiyenge swa koho swi nga leswi swi hetelelaka swi tisa ntirhisano exikarhini ka mfumo na xikarhi ka timhaka ta vahangalasi va mahungu hi ndlela yoleyo ku na van'wana va ya ku fika lana ni lava ku ni vulavula na vona ni nga se famba ni twa ku va ri yini n'wana wise okay mani ni lava ku bula na vona ni twa ku tinhlengeletano ta muxaka lowu ti nga va ti vula yini eka vaaki hi ndlela yaleyo minkarhi ya ku tala loko hi ri ka tinhlengeletano ta hofisi ya Premier hi tala ku va hi ri na vona mani lavawani va tala ku va ri koho va kha va vona ku hi hlayisekile se ni lava ku va vutisa xivutiso xin'we ntsena xa ku tanihi hofisi ya Premier hikokwalaho ka yini va vona swi ri na nkoka ku va ka nhlengeletano ya muxaka lowu ani se sirudzani nhlekani pfukile ni salele hi minete yin'we kambe ka minete leyi ni lava ku mi vutisa n'we tanihi hofisi ya Premier hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku va hi ri laha leswi nga ri la namuntlha hi tele ku kuma vuxokoxoko bya lembe leri taka leri nga 2025
4 ka hina a ni ri lembe rera sweswi Yeah. hi March Yeah. hi 31 na hina ri hela kwala swi nga endleka loko mi vuya hi April hi nkarhi wo tani mi kuma ku nga ha haxi mina swi helela kwa swi nge endleki ni nga ku talwa mina ku hundza vanhu hinkwavo leswi nga koho i ku hi fanele ku tiva ku loko hi ri van'wamabindzu phelamfumo na wona u fanele ku tisa swin'wana ka vahaxi ka ndyangu wa ka SABC hina hi tirhisana na SABC khombo hi tirha kahle ngopfu leswi ni nga sala na mina ni ta ku hi te ku dyondzeni ku SABC yi tisela swintshwa ka TV ka ti-radio na ka podcast because masiku lama ku tirha ti-podcast na social media ka n'wina mi va nga le a kaya ku na va office ya premier na ti-department hinkwato na masipala ku hi kota ku tirhisana kahle hi fanele ku hi dyondzisana hi pfumbisana hi leswi nga koho avuton'wini because ku nge vi na swo tala loko hina hi nga ri kona n'wina mi nge vi kona hina hi nga ri kona hina hi nge hanyi kahle loko ti-radio ti nga yisi message wa positive na wo vava na wa kahle n'wana na swin'wana ku dyondza because vudyondzi a byi le ka vanhu a byi heli hi fanele ku hi ta hi dyondzisana hi tiva ku vumundzuku bya hina vumundzuku bya vanhu va hina bya rixaka byi le kwini because education, health, public works, all departments swi dependa ka n'wina as SABC. Sesiruzani Kesini Karongwe enko pafamse so sesiruzani kusuka ka office ya premier I makumenaro ngweti mina tentsene kubile wara ya kumenaro seswan ayeni kanongona ko dzumba na mina ata vuya ya mahlweni loko hi tshika hi milavili va ta mvitana muhumelerisi kambe sweswi nkarhi wa ku ai ngoveni na mchangani va ya mahlweni mina ni famba na Pontsola intsala levito xivongani xikoti ku xihlaya hambi muthlola Ponto muthlola yini famba ku na yena tani muhumelerisi ya mchini kambe ke ta vuya yesa mahlweni na ncindani kwala xikarhi loko hi kha hi famba nongonoko lowu nga ta fika kwele ka hafu kupile kumbe ka awara ya 3 nhlekani wa siku ra namuntlha kumbe ndenga wa siku ra namuntlha se sweswi a hi tlheleleni a studio 4 ya kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ivi va xipano xa dzumba na mina va ya mahlweni loko hi va lava ncindani i ta vulavula na mchangani handle ka sweswo tiphineni ku ya mahlweni mahungu eka SABC ya tiyimele